umubisha yabane uhagarikiwe bujaravoma uhagarikiwe bujaravoma ubimaniye mu ruhande rwacu umubisha yabane yagiye gufata umuntu mwiza uhagarikiwe bujaravoma uhagarikiwe bujaravoma ubimaniye mu ruhande rwacu umubisha yabane yagira viyuze uhagarikiwe bujaravoma uhagarikiwe bujaravoma ubimaniye mu ruhande rwacu umubisha yabane Haleluya. Twavuze ko Imana abanye natwe nuko bihamye ariko hari ikigendera bari bateguye bari bafite umushinga wo gutangiza inyubako y'urusengero ngo barareba nyine mu Rwanda baravuga bati tumire korali Betifage. Haleluya. Ngo bashakishije korali batumira hanyuma nomero igwa kuri aba ngaba. Urumva ko rero Imana abanye natwe. Rero muri icyo gikorwa hakusanijwe nibura miliyoni 3 ntabwo abantu bihamye gusa ahubwo n'ubutunzi bwarabonetse Imana ikoresheje abaririmbyi n'abatunga ibiganza n'Imana bahumugisha kandi tukibagira ko ngako ugira viyuze nyinshi wose ubujya ibintu siko ndabivamo ubura ufashe gutya aho amabaye aranuzurisha Torero yo mwefeso yari torero Imana yishimiraga bakoraga imirimo y'urukundo yubahishaga Imana yabo itorero ryo mwefeso yari torero Imana yishimiraga bakoraga imirimo y'urukundo yubahishaga Imana yabo umunsi umwe Uwiteka bagenereye arabagaya kuko baretse urukundo rwa mbere ati nimwumve neza icyo mbagaya nuko mwaretse urukundo rwa mbere umunsi umwe Uwiteka bagenereye arabagaya kuko baretse urukundo rwa mbere ati nimwumve neza icyo mbagaya nuko mwaretse urukundo rwa mbere wavuye ukagwa maze ukora imirimo nk'iya mbere isubireho igishoboka Imana yacu igira imbabazi nawe wibukaho wavuye ukagwa maze ukora imirimo nk'iya mbere isubireho igishoboka Imana yacu imbabazi umunsi umwe Uwiteka bagendereye
nimwumve imiburo y'Uwiteka, uneshaza ajya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Data nshuti z'umusaraba, nimwumve imiburo y'Uwiteka, uneshaza ajya ku giti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Tugeze mu ijuru tuzaruhuka ya mibabaro, duhanagurwa amarira twarize, tuzajya kuri manu nziza yahishwe, turirimbane n'abamarayika. Tugeze mu ijuru tuzaruhuka ya mibabaro, duhanagurwa amarira twarize, tuzajya kuri manu nziza yahishwe, turirimbane n'abamarayika. Tugeze mu ijuru tuzaruhuka ya mibabaro, duhanagurwa amarira twarize, tuzajya kuri manu nziza yahishwe, turirimbane n'abamarayika. Amen.
icyo twamenye tutabasha kwiyumanganya. Nukuri Imana yacu ni nziza, hariho icyo twamenye tutabasha guceceka. Nukuri Imana irakiranuka, hariho icyo twamenye tutabasha kwiyumanganya. Nukuri Imana yacu ni nziza, hariho icyo twamenye tutabasha guceceka. Nukuri Imana irakiranuka, hariho icyo twamenye tutabasha kwiyumanganya. Nukuri Imana yacu ni nziza, hariho icyo twamenye tutabasha guceceka. Nukuri Imana irakiranuka. kera kose irakora icyaha kandi ntizigera yihana. Kuko irera ikiranukira kutubabarira no kutweza iyo twacumuye. Kuva kera hose irakora icyaha kandi ntizigera yihana. Hariho icyo twamenye tutabasha kwiyumanganya. Nukuri Imana yacu ni nziza, hariho icyo twamenye tutabasha guceceka. Nukuri Imana irakiranuka, hariho icyo twamenye tutabasha kwiyumanganya. Nukuri Imana yacu ni nziza, hariho icyo twamenye tutabasha guceceka. Nukuri Imana irakiranuka. Ijambo ryayo nukuri irarikurikirana kugeza risohoye, kandi ijambo ryayo nukuri irarikurikirana kugeza risohoye, kandi ijambo ryayo nukuri irarikurikirana kugeza risohoye. Yarabikoze irakiranuka, yarabikoze irakiranuka, izabikora irakiranuka, izabikora irakiranuka, izabikora irakiranuka, izabikora
izabikora irakiranuka izabikora irakiranuka izabikora irakiranuka utabasha kwiyumanganya nukuri imana yacu ni nziza hariho icyo twamenye tutabasha guceceka nukuri imana irakiranuka hariho icyo twamenye tutabasha kwiyumanganya nukuri imana yacu ni nziza hariho icyo twamenye tutabasha guceceka nukuri imana irakiranuka Haleluya. Reka turambure ibiganza byacu duhereze Imana icyubahiro, tuyishimire.
habayeho iminsi, habaho n'ibyumweru n'amezi byashize abantu batari guterana ngo bajye mu rusengero kubera ko bitari byemewe bitewe n'impamvu yari iriho. Ariko icyo gihe cyose Imana yarinze abantu, turayishimira ko yongeye kutugarura mu nzu yayo, tukongera kubona abaririmbyi, tukabona abavugabutumwa. Reka twongere duhereze Imana icyubahiro, tuvuge ngo Mana wubahwe. Dushimiye Imana. Iki cyumweru nabwo rero turashimira Imana kubera ko twateranye. Hari amatorero menshi atateranye kubera impamvu zitandukanye, ariko twebwe CGM turashimira Imana ko twateranye. Ntitubifate nk'ibintu bisanzwe, nk'ibintu byoroshye. Ni igitangaza cy'Imana yakoze. Turi mu nzu yayo, duhuriye hamwe. Reka dusenge isengesho ryo kubwira Imana ngo turagushimiye Mana, wongeye gushima ko tuza mu nzu yawe. Kandi ibyo ni ibintu bigomba kuduha imbaraga kugira ngo twubake vuba, tubashe kujya muri uru rusengero, kuko isengero zitujuje ibisabwa zose mu minsi mikeya cyangwa se n'ubu ngubu ntabwo ziri buze guterana keretse insengero zujuje ibisabwa. Kandi nibyo tugiye gusenga Imana rero tuyishimira, ariko tuyisabe n'ubushobozi kugira ngo idushoboze, duhe imigisha itandukanye, tubashe kubaka inzu yayo, tuzateranire ahagutse hari ibyuma, duhimbaza Imana uko dushaka. Mana turagushimiye, ufite imbaraga nyinshi, ufite imbaraga nyinshi. Imbaraga zawe ni nyinshi, ntabwo zirondoreka. Ubw'imbaraga zawe tuzabaho no mu rupfu, ubw'imbaraga zawe turiho none, ubw'imbaraga zawe n'ejo tuzaba turiho, ubw'imbaraga zawe turi mu nzu yawe, turi mu materaniro yera. Ibyo turabigushimire Mana, tugushimiye yuko turi mu nzu yawe. Itorero rya CGM twateranye, ibyo turabikesha wowe, usabiye umugisha. Oh haleluya! Inzego z'igihugu cyacu usabiye umugisha, abakristo b'itorero rya CGM, haleluya, usabiye umugisha buri wese. Kandi turagushimiye yuko ubu buryo ari wowe agaciro k'Imana mu bikorwa kuko turi mu nzu yawe. Kandi tugize icyifuzo gikomeye cyo kuduha ubushobozi, duha imigisha itandukanye, tubone uburyo bwo kubaka inzu yawe yuzure. Turabishoboye Mana. Muri iri teraniro rero tugushimiye byinshi wakoze. Hari abo wakijije uburwayi, muri iki cyumweru wabanye natwe. Ibyo turabigushimiye. Tugeze mu mwanya mwiza wo gukora mu butunzi bwacu, dutanga ituro ry'ishimwe. Dusabire umugisha buri wese ugiye gukora mu butunzi bwatanga, umuha umugisha. Aho tugiye gukura dutanga, uhongere. Icyubahiro ni icyawe, tugukomeye mu mashyi, tugushimira ineza yawe n'imbabazi zawe, turaho ku manywa na nijoro. Ibyo byose twisabira kwizere, tubikoze na Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu nashimwe. Kandi ubundi turimo dukora uyu murimo w'Imana wo gutanga amaturo y'ishimwe ko turi amahoro. Ni ituro ry'ishimwe ry'uko turi iki? Turi amahoro. Imana ishimwe. Biriya biseke babipfundure, noneho abayafite kuri momo ituro ryawe ry'ishimwe watanga kuri iriya kode iri ku dupapuro twa MTN. Bamwe ni haruguru muri kutureba ko yafite kuri telefone, abayafite rero mu ntoki ni mu biseke. Turabikora turimo twumva ishimwe rya famiye TCA. Batambuke baze bashime Imana. Haleluya. Amen. Tugashima Imana twicaye. Ushumba n'ubundi amaze kuvuga, nimunyemerere mwese mugejuru hanyuma dushima Imana. Munyemerere mugejuru dushima Imana, dutanga amaturo dushyire mu biseke, ujye utambuka uzirikana ibintu Imana yakoze mu izina rya Yesu. Reka madamu abasohoze mu ruhare. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Yesu amuhe umugisha. Reka dushimire Imana muri iri jambo rimwe ni Zaburi ya 150 twese duhagaze. 150 umurongo waho wa kabiri haranditse ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze kandi muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kw'isi kw'imbaraga zayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka duhuze ibiganza dukomere Imana amashyi tuyishimire. Tuyishimire iby'imbaraga yakoze. Ibindi Imana yakoze ni iby'imbaraga. Ni iby'imbaraga yakoze kuba ugihumeka, ni iby'imbaraga kuba uri muzima, nta kanseri urwaye, kuba nta mutima urwaye wayizamuriye amaboko, kuba utarapfuye abandi baragiye, kuba uno munsi nta mpyiko yawe bagiye guhindura. Ni ibintu Imana yakoze by'imbaraga. Kuba uyu mwanya nta bitaro urimo, hari abantu bagiye gucibwa amaguru kano kanya, hari ababyeyi bapfuye bagasiga abana babyara, hari n'abahwanye n'inda babyara. Wowe rero kuba ukiriho kandi uri muzima, twongere tuyikomere amashyi y'iby'imbaraga. Iby'imbaraga Imana yakoze. Nyota ya Rufashiri yaje ahangaha murabyibuka. Korali iraha imbere ihimbaza aba bamushumba bari bari ahangaha. Ahangaha tuhasengera mu byibuke, Theogene apfukama ahangaha n'amafi amuramburiraho ibiganza, muhanurira mubwira ko atashye. Mwese mwari muri ahangaha. None se ko yapfuye mwebwe mukaba muri bazima? Ntabwo ari iby'imbaraga Imana yakoze. Ntabwo ari iby'imbaraga Imana yakoze. Hari kuwa gatatu twagombaga kujyana muri Uganda tukajya gufata umushyitsi. Umushyitsi yaragiye gufata, ni umushyitsi nanjye nari isanzwe sengera kuko ndi umuhanuzi, si rimwe muhanurira. Yanafashe Theogene kubaka inzu. Jewe rero ngo yari kuzaza nzaniye ituro. Twagomba kujyana kumufata muri Uganda. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ntujye muri Uganda, ndakubujije ndi Imana. Ndayibwira ati urambuza kujyayo gute kandi hari ikintu ntanzaniye ariko wowe. Ijwi rizuga kabiri ngo ntujyeyo, ndakubujije. Ngishe n'aba madamu tese ngende cyangwa singe. Mpamagara Theo ku mugoroba namubwira ati Theogene nge ntabwo ndibuze ijyane, icyakoza nzaza mu rugo gufasha madamu kwakira uwo mushyitsi uvuye hanze. Bagiye ari kuwa gatatu, bamaze kugenda bagezeyo, ngewe ubwo navuye mu rugo ndavuga ngo ngiye kwa Theogene. Ubwo kujya kwa Theogene madamu we nageze mu rugo usanga madamu we arimo aritegura kuza Nyabugogo kuza gufata amasamaki yo kuza gutekera abashyitsi bavuye hanze. Aza Nyabugogo turazana, ubwo genje mu rugo ngo guhindura umwenda, ndi umuntu uri bujye kurara kwa Theogene kugira ngo turare nyine turi ku gicaniro turi mu mavuta twuzuye umwuka we. Umugabo aragenda mu gihe cy'isayine ngo ndimo nitegura kugira ngo ngende ngo twakire abashyitsi bavuye Uganda ngo tujye ku gicaniro ngo turare dusenga. Inkuru igera mu matwi mbwira ngo Theogene arapfuye apfanye n'abashyitsi bari bari kumwe. Wa wundi waruje se kundeba, aje kureba Theo, aje kureba iyo nzu yamufashije kubaka n'abandi bamufashije, umugabo barapfuye. None wowe uri muzima, uri humeka umwuka w'abazima. Ntabwo ari iby'imbaraga Imana yakoze ngo tuyongere abashyitsi. Iby'imbaraga abantu bagomba kuba batakiriho kano kanya, nanjye tisiyani ntabwo nagombye kuba ndi. Abandi bicaye imbaraga yabicaye hejuru y'abahwata, ariko njyewe dore ndi muzima ndi amahoro. Imana yamushije kujyayo, nanjye nagomba gupfana nawe. None ntabwo napfuye. Dushimire mushumba wacu witanze ku buryo bwose bushoboka kugira ngo abashe gufasha Theogene, abashe gufasha umudamu we kugira ngo biriya bintu bigende neza. Ntabwo yari kwicoboza, ariko mushumba wacu yamubaye hafi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Nimumwerekeze hirya. Mushumba Imana iguha umugisha, iriya mirimo ukora Imana izayikwitura. Ndashimira Imana rero mu mutima wanjye ko ntapfuye, ariko kandi hahirwa n'abapfa bapfira mu mwami. Ibyo mubizirikane ko tugomba gupfa. Ariko se uzapfira mu biki? Uzapfira hagana hehe? Nuko ikikwica kitarakugeraho, nuko n'igihe cyawe kitaragera. Ariko gupfa uzapfa ndi imbere y'Imana. Hanjye rumaze iminsi runuganuga, ariko ndashimira Imana ko yari ayikomeye amashyi. Ndashimira Imana ko Imana yankuye mu rupfu, ubu nanjye nagombye kuba ntakiriho. Theogene wacu yapfuye mu cyubahiro kuko Imana yabimubwiriye ahangaha, kandi yatashe ntakiranutse. Ubutumwa bwe mwese murabuzi burivugira. Nagira ngo rero mbabwire ngo icyo wavukiye kiruta kure cyane ahantu uvuka. Twubaha Imana, tugenda uko Imana ishaka, Imana izagenda ibana natwe kandi izagenda idushoboza. Imana ishimwe kubw'ishimwe ryanjye yakiriye iri mu ijuru. Nimufashe muzamura ibiganza ko nda amahoro,
ko namwe muri amahoro tukaba twe turiho kandi ubutumwa bw'umuvandimwe imbuto yabibye ikomeze kugera kure kubw'imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Ndayishimiye ko yabanye nanjye namwe ikabana namwe kandi ikabikomeje kubana namwe, mukomeze kuyubaha no gukiranuka, ibarindire mu isi cy'ubutabera byose izaduha iherezo ryiza. Tuyikomeye amashyi tuyishimire araza kumpasima umuyobozi w'icyumba cyo kuwa kane. N'ejo bundi naraguhaye ndanakongera Yesu reka duhimbaze Imana nk'iminota itegura kumva ijambo ry'Imana, ariko Imana yaturinze twongere tuyivugirize impundu. byose uzi byose ubera hose icyarimwe, ntabwo ubwirwa iby'abantu ahubwo iby'abantu bizi byose, nta nubwo usabirizwa ahubwo umenya ibyo dukeneye tutaranagusaba, nta nubwo ubwirwa ngo ugirwe inama ahubwo inama zose ni wowe uzitegeka, kandi ibyo byose ubikorera mu ijambo ryawe. Twe turatekereza ariko gusohoza inama ni ukwawe. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo
umugaragu wawe ahagaze ahangaha umwuzuzemo ibyatumiye imitima ihenguka, ucecekeshe ibituruka ku mwanzi n'ibirwanya izina ryawe byose mu izina rya Yesu, kugira ngo ubuhanuzi buturuka mu ijuru buba aribwo bwumvikana kuri iyi mitima, kandi itegeko ryawe uhe buri mutima kuryumva no kuryumvira. Sohoza umukozi wawe umwungura ubwenge, umwuka wera abe kuri we, kugira ngo icyo wagambiriye gisohore mu izina rya Yesu, amen. zengura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Dusome igitabo cy'ibyahishuriye Yohana, ibyahishuriye Yohana igice cya 3, igice cya 3 ku murongo w'indwi, uwo murongo umwe gusa. Tusabe uhabonye avyaguruke asome. Ibyahishuriye Yohana igice cya 3 ku murongo w'indwi. wandikire. Dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, namwe muvuge ngo amen. Mutwe w'amagambo muravuze ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelfiya. 7 haranditse ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuze aya magambo ati Amen. Amen. akira neza ijambo ry'Imana. Turikomera amashyi kandi Zinga Bibiliya turabane mu maso, kirasa umuntu ariko arandika. Ndashimiye Imana impaye aka kanya guhagarara imbere yanyu. Ndashimiye n'umushumba yanyumviriye ko kuva ku wa mbere ndi ngaha, ku wa kabiri ndashimiye Imana kubona iki cyumweru cyose batampagarikije, kubera hari ahantu umuntu umwe yigishije haciye iminsi 2 bahindura gahunda ati guma muhira umushumba azokomeza. Ndashimiye Imana kubona batampagarikije. Mu iteraniro rya kabiri ndabandanije ntibarampagara, nuko ibyo ndabishimiye Imana. Kuri ibyo rero, kugira uzofashwe uzokunda umuntu aguhagaze imbere, uwo ari we wese. Nuwabona umwigisha aguhagaze imbere uzi ko utamukunda, uzoshake wigumire muhira. Ibyo azovuga byose ntuzofashwe. Ariko iyo ukunze umuntu, ibyo avuga byose urafashwa. N'amatiku n'amakomantere byose biraryoha, kubera iki? Umukunze. Urukundo rurenza byose. Nagiye muri Kongo ndigisha, baca baravuga ati niwagaruka ugarukane n'umudami wawe. Ca ndagenda, imodoka zo muri Kongo zirapakira, imodoka barapakira kamenga n'imifuko. Kugenda madame arongekera ikibanza c'imbere, je cyane cyane inyuma, tugenda tureranye n'abandi bagabo bagenzi banje. Nareze umugabo mugenzi wanje narababaye, twashika mu binogo nkamubwira ati icara neza, icara neza, nikubera atari wewe yanyicara ko mu binogo kiki kabatibana ico gisusu cawe igizimira ico gisusu cawe. Akaca agira gutya, urumva twarize dushika, tushyize mu binogo nkababara, gushika no mu kwigisha nabanje gusaba imbabazi. Ati pasiteri, mbere yo kwigisha Imana imbabarire, nagendeze urugabo rugeze rwanjye. Ngeze mu binogo naguma mbabara ngaha, mbere
kubwiriza amaraso ya Yesu ageze. Hanyuma rero turaheze igiterane tugarukana na madame acabura ikibanza cy'imbere tucara inyuma caza ndamuretse turaza tushise muri vya binogo hano nari ndeze gwa rugabo nababara shise muri vya binogo sinababara ahubwo naguma ndyoherwa kubera iki ndeze uwo nkunda narize shika nababara ariko rugabo narababara Merera mugenzi umurate z'urukundo umuvuga butumwa. Haleluya, haleluya. Murakoze. Reka mvuga akantu kamwe namenyereye kuvuga mbwirira mugenzi umubwira ati ni Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Ntahundi arufise niwe wenyine arufise. Ni ngomba ko dusangira. Yohana ni mwene Zebedayo. Mama we yitwa Salome. Umugabo wa Yohana wari wo kuroba. Yararoba aho no Yesu yamusanze. Aramubwira ati nkurikira nzokubwira uroba abantu. Nkurikira nzokubwira uroba abantu. Acakurikira umwami Yesu bavuga amakuru cyatumye bamutera kizinga Patimo. Ntiyari yivye, ntiyari yishe, ngo bamuhoye yuko yarovye abantu arabazana kuri Yesu. Yohana aragenda aroba abanywa akacupa, aroba abasambanyi arabaroba, bose araroba, batinganye arabaroba, bariya bose arabaroba. Meruka guca hariya kuva Nyakarambo canja hariya Majegwa ca ndaduga, yari mu masaha 2 y'ijoro ndiko ndaduga mbona udukobwa dutonze umurongo. Ibana dutonze umurongo cyamona turampamagaye ngo sheri ndabati cyane sheri wanyu kuva njyari cyane sheri wanyu kuva guhamagara umuntu mutazi wari we musaga ndumuzimu naho nkabajyaye ibananiza Yohana ita Sodoma twari tumeze gutya. Yohana araca arabaroba bose arabaroba yabigabo bibarondera byaciye birababura ati mbega twa tuntu tora duhagarara nga turihe ngo Yohana yadutwaye tumwe n'uturirimbyi utundi tudiyakoni utundi turaririmba tugasenga Imana. Baravuga ati mbese Nyangaragata adutwaye abantu nimumufate ngo bafata Yohana yuko yari yivye ngo bamuye yuko yarovye abantu. Baravuga ati rero turagomba uhindure ureke kuturobera abantu ubatwara ku rusengero abo twasangera uducupa bagiye ndaya zagiye bagezi bacu none hindura. Yohana aravuga semindura kuroba ahubwo ndabaroba maka. Baramuboha bamushira mu isekuru bavuga ngo bamucishe impfu zibiri biranga bamushira mu isekuru. Baravuga umwami aravuga ati ni mugasekure ariko ndabibutse yuko umwami Yesu yarayerutse kumubwira ati ntutinye wewe nuzopfa uzofa wisaziye neza urupfu rw'akarago niko Yesu yamubwiye. Ngo barafata Yohana mu isekuru ngo barasekura barasubira barasekura uko basekura Yohana akavuga ati amen uko basekura barasekura gushika baruha gushika bavuga ati mwami cya kintu nigisekurika. Abana b'Imana nibasekurika ngo bamushira mu mavuta ngo baracana amavuta baracana bafundikiye bavuga amakuru ngo amavuta ngo arakama. Baravuga ati nimufundurure kafuye ka Yohana. Ngo bafunduruye Yohana yari mu ngunguru abarosigere yigorora. Ngo bafundure babona Yohana nguyo babona Yohana ari yanaguye
utu tuvuta turaryoshe. Pawulo yavugiye ryacambara ati bakundwa ubu turabana b'Imana. Uko tuzosa ni kurerekanwa, ariko niyerekanwa tuzosa nawe. Mwana cyaravuga ati uyu muntu n'agasema, umuntu n'agasema, turamusekuye birazi, turamuturiye birazi, ngo bamutera kizinga Patimo. Yari kwicwa n'ibintu bitatu. Cyambere yari kwicwa n'imibu kubera na musegetera wari muri Patimo, hari imibu ikaze. Cya kabiri yari kwicwa n'imbeho kubera nta shuka ryari rihari. Cya gatatu yari kwicwa n'inzara kubera nta cyakura cyari gihari. Mani kurinda inzara mu izina rya Yesu. Mani kurinda inzara mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo bamutereyemo, ngo umwami Yesu ngo amusangamo, ngo apfukamye. Bibiliya iravuga ngo yumva ijwi risuma. Yohana ahindukiye ngo abona umwami Yesu, ngo amushyira ku kuboko ko kuryo. Aramubwira ati Yohana, ntutinye, jyewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Nari narapfuye none ndi muzima. Ntutinye. Ikintu cya mbere mu muntu gituma umuntu atinya, hajya urupfu bararutinya. Urupfu, gupfa. Aba bantu ubona baguma baterera ibyuma ni ukubwira ngo ntibapfa. Ubwoba ntibumere si. Aba bantu ubona ku cyumweru bari muri siporo ni ukubwira ntibapfa. Ubona n'umuntu ari umukecuru ubona ukibaza ati uyu mukecuru yarariye none amubarabara ariko arakoreka ni ukubwira ntapfa. Haleluya. Amen. Yesu aramubwira ati Yohana, ntutinye, jyewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo. Nari narapfuye none ndi muzima. Wandikira ishengero ry'i Filadelfiya uribwire neza, ngo ubabwire ngo uwera w'ukuri ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntiyagire uwugara, uwugara ntiyagire uwugurura. Aravuze gutya. Soma Bibiliya yose kuva mu itanguriro gushika mu byashuri Yohana. Ba Aburahamu, ba Eliya, nta muntu n'umwe yigeze kwivuga ngo ni Jefferson urufunguzo. Ntawe, ni Yesu wenyine gusa. Turashimiye umwami Yesu kubera ari wenyine arufise. Iyo aba bantu bari barufise babarukaye kera. Iyo aba barufise nako gasura nako bufise. Iyo aba barufise ngamu muji nuba waraje. Iyo aba barufise babarukaye kera. Babavuga ati ibi bintu ntibimukwiye, ahubwo reka tuwugare. Babarafashe barugara bakaca baruterera hariya muri wese atiye mbere. None ni Yesu wenyine arufise. Shimwe niwe wenyine afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Niwe arufise wenyine gusa. Ndakwibutsa yuko iyo yugaye ntawugurura. Na jewe umunsi umwe je narashoje kubera twabana mu karitiye irimo ababosi. Turasonza, icyo gihe turasonza gushika inzara irangira. Ibaze gushika umuntu w'umuhungu yifuza ati icomba nka umukobwa. Kubera navuga ati abakobwa babayeho neza, iyo akuze ari umuhungu akamuhahira. None Jesu baho gute uru ruhungu? Zobaho gute? Ndifuza ati icomba nk'abo umukobwa. Canumva amakuru abantu bavuga ngo iyo umuntu aryamye mu isekuru mwaba umukobwa. Sinzi ko mugeze kubyumva. Iyo umuntu aryamye mu isekuru mwaba umukobwa. Cyangwa
amakuru barabivuga ico gihe nca ndavuga ati ubu rero nanjye ngiye kuba umukobwa. Hari ibisekuro binini imashini niye zari bwaze, baravuga ati mubwiyeyo saa 7 saa 9 uca waba umukobwa. Ndavuga ati ubu rero najewe ngiye kuba umukobwa. Hanyuma nca ndaryama, ndyamye saa 6 ku kadomo ca ndayomboka, ndamanuka hepfo yacu ndayomboka kuri rwa vya bisekuro ca ndyamamo kugira ngo umukobwa ca ndyamamo. Saa 7 mwisekuro, saa 8 mwisekuro, kandi aho nari nagiye niteguye kugira nze kwibona neza ko nahindutse. Saa 7 mwisekuro, saa 8 mwisekuro, saa 9 mwisekuro. Wa mugabo avuga ati buriya nabaye umukobwa ca ndavayo saka ni kwa kundi nyene. Umurani Yesu afise urufunguzo ku buzima bwawe. None yarabisobanuye niwe afise urufunguzo. Turashimiye Imana yuko abantu bafise urufunguzo ku buzima bwacu. Ni Yesu wenyine arufise, iyo baba rufise n'umugeza y'amanga. Iyo ni ukumushimira Imana. Waragukore ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntiyagira uwugara. Ni Yesu. Yesu Asifiwe. vayo Atukuzwe. sanga muri Afrika y'Epfo ari kwa kundi nyene. Ariko buhoro igenda yugurura buhoro. Sinari nzi ko ibintu bizohinduka. Ico gituma ndakubwira utarafa ntiwihebure. Kubera niwe afise urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Buhoro birahinduka. Yesu narizi ko nzokora ubukwe, buhoro biracamwo, buhoro sinarizi ko nzoronka iwanje. Yesu afise urufunguzo, buhoro fisi wanje ubu. Ibaza wa muntu yaryama mu rusekuro, none afise inzu yiwe. Yesu afise urufunguzo. Utarafa niwihabure. Naba bigeze kukubwira nabi, siba bafise urufunguzo. Naba bigeze kukuvuma, siba bafise urufunguzo. Yesu wenyine arufise. Imana ni heza. Niwe afise urufunguzo. Buhoro. Umufisi wanje niko ndabirata ko niko ndakwibutsa aho navuye mu isekuru. Urumva umufisi wanje inzu y'ibyumba 3 na salo n'umutwa tuntu twera twitwa amakaro. Sitiko ndabishima ko jefise akantu kiwanje, ndabibutsa kiwanje mwese nako mufise mwese. Fise akantu kiwanje. Jefise akantu kiwanje jamu kusimyitara singira kuca mudavyutse oyaye je turaryama turyama guca. Nabwiye engineer ati uyaranje sinzoringirisha ningira guca ushire hariya na hariya jamu kusimyishitara ngirisha kagurugo. Ibaze meshuko koronida Ujajajere rwafise urufunguzo coach. Utarafa n'uwiyabure. Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe. Wera ukuri ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara. Uyo ni Yesu. Urufunguzo. Wibutse yuko urwo rufunguzo iyo umuntu akoze ibyaha uri kurugara, uko wiba uri kurugara, uko umuntu asambana aba ari kwarugara, iyo umuntu ataye umugore wiwe aba ari kwarugara, iyo umuntu ataye umugabo wiwe aba ari kwarugara.
rero urukabura umwuga iwacu rwo kumaruca mu bagore b'abandi umunsi umwe baca bararufata rufise amafaranga ati turagufasha bararukubise ubu nta menyo rugira kubera iki rwakoze ibyaha ruca ruriyugarira nta menyo rufise bagarutse mu nzu y'Imana turicarana umunsi umwe yagize ikintu ca ndatunga ndavuga ati Imana mbabarire kubera mwarimu yavuze ati mwese nimuvuga ati haleluya duca tuvugira rimwe ati haleluya n'abangafuya ibyaha byarugaye nta menyo afise ingorosho nashira ko ati haleluya ngafuya cyangwa Yesu mbabarire wirinde icyaha kirugara n'ahandi n'umwami Yesu afise urufunguzo rw'ubuzima bwawe uwera ukuri ufise urufunguzo rwa Dawidi uwugara ntiyakirugurura uyo ni Yesu ataragera shaka baroke shaka bagira gute turashima Imana kubera niyo iyaba barufise babandi bacuruza amasanduku katuna munsi tubaza amasanduku 30 kandi yose araheze akaca babaza kimwe zibiri bakaca bati bo muri quartier fa 30 bakaca babashora none barabazi kandi babaza ndende Gasongo nawe baba gushaka Gasongo nawe baba gushaka navuye i Burundi ndazinduka saa 11 ibura nshya ku kaburimbo sanga ariko araso saa 11 iyo mugatondo ibura cyasanga ariko arasora amasanduku aya masanduku ayasoriye muri ijoro bisobanurwa arabati ndagushaka ndamuraba noti nta n'ukurindira saa 4 basore amasanduku nta n'ukurindira saa 2 saa 11 ibura cyabona ariko arabwebweta sanduku ndende bisobanurwa ni Agasongo arayishaka cyangwa ni ya kabiri ndayiravye baratunganya uburebure Amigo, nuko kuwa kabiri ndayisanga yari hari kubera twafise urufunguzo. Haleluya! Turashima Imana yuko ni Yesu wenyine arufise. Iyaba barufise babarukaye kera. None ni Yesu arufise. Wenyine. Ni warufise. Jewe sinaronka imodoka ariko ndafise akavero moteri akagendana mugatondo kakantwara kagaruka iwacu Burundi rero turiya baradukarira cyane abajura kandi bagafashe barashaka kukibaka kanya mu kanya bakaguha lift kuri kakandi baragatwara bakaca bagenda mu buyezi n'ahantu hameze nka Bijogoro cyane baca bagenda irangi akaca aca imbere yawe ati ndaguhe lift banyivye akamoto cyajya kwigisha baca barambona ati kakamoto tuzogatwara sinabimenye bati tugatware kandi muyaranje kugira ntakome induru muce mumukubita ubuhiri ndagenda ntazi ibyo ari byo nigishije baca bazana umugozi muremure vyaguruka abahungu babiri vyaguruka abahungu babiri umugozi abahungu babiri ni mu vyaguruke muze ngahe baca bazana umugozi baca barawuzana baca barandika
barandega baravuga ati ku mugoroba ni mugoroba saa moya ibura akunda guca ngaha, baca bafata umwe umugozi muremure, ngwino ngaha ngwino, baca barandega banteze bari bane. Uwa mbere yaguma baha amakuru, uko ngenda kose akababwira ati agomba koza nuko hanyuma rero ndaheza baca barantega mu barabara, babona imodoka ntibashire ku mugozi kubera akamodoka iwanje karimo udutara tugenda dukubita gutya kaba bakazi, nace ndadukora ko dutara mu nyuma kubera niko konyene kari gafise udutwara mu bakaca bati babona gafise. Hanyuma rero ndaheza kumbe banteze umugozi rero babiri banega ku kaburimbo yacanga, babiri baca bagira gute, babiri baca baranega banteze babiri, umwe akaba afise ikibando ubuhiri, barawati noneho niyacangana kamoto gutya umugozi ukankubita nguye hasi kugira sinkome induru, baca bahushura ubuhiri, nanjye sinabimenya ndaheza gahunda zanjye ndasezera abantu ati murakoze ngiye kugenda. Diyakona ati ngwino ufungure, ndavuga ati ndihuta burije ati ihangane cyane ndagira n'ingoga ndavyibuka ico gihe bari batetse agakoko n'ubugari mu bintu rero binyaruka ubugari uzi ko wihuta n'ubugari wera ubugari nurinda guhekenya ni pero cyanagira n'ingoga baca barantega barabata ubu turagatwara baca barantega ko turagatwara tumukubita umuhiri ukamenya nibo bafise urufunguzo, siko barufise ni Yesu wenyine gusa. Cyandafata akamoto kanje cyangwa bita ko urufunguzo cyandaza de nuko kavuga cyandagenda baca barambona ati nguriya nanjye ndavyozi yuko imbere hari umugozi n'ubuhiri cyo gusa ndi kukadoda ndagenda barambona baca bafata umugozi ndaritegura shisa kuri wa mugozi nyene urufunguzo cyane uva umugongo uracise pyo numvise umugongo ucise cyane unamati Yesu waje mugozi cyane inyuma yacu ati rurunamye nibafise urufunguzo turabimushimire mu gatebe. Haleluya. Vyaguruka dusenga Imana, vyaguruka iyaba barufise babarukaye kera. Korera Imana, ushima Imana, ni Yesu wenyine arufise. Tusaba umushumba vyaguruke mu vyubahiro vyiwe yegere ngaha asenga Imana. Twese tunamika amaso yagira umuntu araba mugenzi we, twese tunamika amaso umushumba adusengere. Birashoboka muri aka gatondo woba wigeze gukizwa ugasubira inyuma, ibyo birimo vyugara imiryango y'umugisha. Birashoboka nurakereso nk'umukiza ataradusengera Imana urufunguzo kugira Imana yugurure. Namba wigeze gukizwa ugasubira inyuma, ngene urufunguzo ari gaha ni Yesu. Woshira ikiganza hejuru aho uhagaze umushumba akagusengera Imana. Ntabwo urimwo shira ikiganza hejuru tugusengere Imana ikongera umugisha umushumba amusengere. Tambuka uze tugusengera Imana
kandi hari n'undi nawe yaza tukamusengera. Ni Yesu ufite urufunguzo, ariko nubwo afite urufunguzo ari ibyo dusabwa. Komera Imana amashyi. Nawe turakurindiriye. Ushobora kuba wari uri mu bwishingizi bw'Imana ariko ukabuvamo ukagwa ukajya mu byaha, waza tukagusengera Imana. Waza tukagusengera Imana. Ushobora kuba utarakizwa ngo wakire umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko ijambo ry'Imana waryumva ugafata icyemezo, nawe waza tukagusengera Imana. Ntago wirinda, turindwa n'Imana. Urahari ngo uze tugusengera Imana? Watambuka ukaza tukagusengera. Turasengera abangaba ntacyo bitwaye. Ukomere Imana amashyi menshi cyane. Kwimenya ni ibya mbere. Wowe ntabwo usigaye ngo uze tugusengere. Hari igihe ushobora kuzabura ijwi nk'iyi. Yesu se ko ari ufite urufunguzo, urwawe rufitwe nani? Wakabitekerejeho muri uyu mwanya. Ntabwo usigaye. Nimupfukame tubasengere. Giye gusengera aba, mushumba nawe araza gusengera iteraniro ryose. Mana ishobora byose, ijambo ryawe ni rizima. Itubwiye ko uri uwera kandi ukuri, kandi ufite urufunguzo rwa buri muntu wese. Niyo mpamvu aba nabo bumvishije ijambo ryawe bafata icyemezo cyo guca bugufi y'abaracumuye. Babarire ibyaha byose bakoze, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Aba nabo ubarindire ubugingo bwabo, kandi uzabahe iherezo ryiza. Turagushimiye ko ubyumvise. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Turagushimiye Kristo kubw'iri teraniro ryose. Buri wese asobanukiye ko ari wowe ufite urufunguzo. Turagushimiye ko uba ari ubutumwa butumara ubwoba, ko uba ari ubutumwa butuma tumenya icyerekezo cy'ubuzima, ko ari wowe ufite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Hari ibyagiye bifungiranwa, hari ibyo Satani yafunze, bimwe tubigizemo uruhari kubera ko ari twe twifungiranye, ntitwamenya ko ari wowe ufite urufunguzo. Turarangara, dukora ibyangwa n'amaso yawe, tugenda twiyangiriza, ariko uyu mwanya imitima yacu iciye bugufi. Mu izina rya Yesu, ubwo duciye bugufi, twejesha amaraso yawe udutunganye. Ibyari inzitizi zatumye twifungirana nibikurwaho mu izina rya Yesu. Fungura iby'uyu mubyeyi, fungura iby'uyu mugabo, fungura mwami iby'uyu musore, fungura iby'uyu mukobwa, fungura mwami iby'uyu muntu umaze iminsi ataka akubwira ko ibyo byafungiranywe. Nubwo hari ibyabifunze, nubwo hari abari babiri inyuma, ariko urufunguzo ni wowe urufite. Tegeka rero ngo ubutware bwawe nibubohora iby'abantu bawe, kugira ngo banezezwe nuko babonye Imana ifunguye ibyabo, kandi na ba bandi babona ukuboko kwawe ko gukoze. Turagushimiye kuko uzi ibirenze ibyo dusabye mu izina rya Yesu. Mubyagire mu byubahiro byanyu. Ndashima Imana impaye aka kanya, namwe ubwe mwumvise amajambo y'Imana. Kuri ibyo rero tutasubira kubonana, kubera nzogenda kuwa kabiri. Abumvise amajambo y'Imana mukayizera, nimuvuga ati amen. Amen. Bayi, Imana ibahezagire. Imana ishimwe. Haleluya. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga 1/10 n'amaturo. Imana ishimwe. Tugeze mu mwanya wo gutanga 1/10 n'amaturo. Nkunda kubabwira ngo ubutunzi bwacu n'ubu dutanga, haba ku nyubako, haba mu maturo, ari ku makonte n'ayo mazu n'ibindi. Ntabwo ari ibyacu twe dupfuye birasigara. Reka nsabe korali nayo
ize iririmbe nta korasi iteye, iririmbe muraririmba muri iri teraniro. Kansabe korali Betifage ize iririmbe indirimbo idateye korasi. Mubanguke muze nimutinde ubwo murasanga mbisoje. Nta korasi muteye, mubanguke. Natwe dutange amaturo imigisha myinshi. Erega Imana dukorera ihemba neza ntiyambura, ushishikara uyikorere ntabwo iza kwirengagiza, iminsi yo kubaho kwawe ntabwo iza gutererana, kuko nawayikoreye nimwikoreza amaboko cyangwa bayikurikire imukurikize umuvumo. Erega Imana dukorera ihemba neza ntiyambura, ushishikara uyikorere ntabwo iza kwirengagiza, iminsi yo kubaho kwawe ntabwo iza gutererana, kuko nawayikoreye nimwikoreza amaboko cyangwa ngo ayikurikire imukurikize umuvumo. Uko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo wakoze, cyangwa se ngo yibagirwe urukundo wagaragaje, niyo mpamvu izagutabara nugera mu bikomeye. Uko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo wakoze, cyangwa se ngo yibagirwe urukundo wagaragaje, niyo mpamvu izagutabara nugera mu bikomeye. Ahubwo uzajya ukora hanyuma wicecekere, nubwo utabibona ariko yo kugirandika, umunsi uraza kugutabara ntawe uzayitanga imbere. Nubwo ufite isoni si ibigerageza ufite, umunsi uraza kugutabara izakwambika icyubahiro. Ahubwo uzajya ukora hanyuma wicecekere, nubwo utabibona ariko yo kugirandika, umunsi uraza kugutabara ntawe uzayitanga imbere. Nubwo ufite isoni si ibigerageza ufite, umunsi uraza kugutabara izakwambika icyubahiro. Uko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo wakoze, cyangwa se ngo yibagirwe urukundo wagaragaje, niyo mpamvu izagutabara nugera mu bikomeye. Uko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo wakoze, cyangwa se ngo yibagirwe urukundo wagaragaje, niyo mpamvu izagutabara nugera mu bikomeye. Niko yaduhamagaye tuzaguma tuyikorere, n'Imana yisanyije gukomera n'icyubahiro. Yabanye na Danieli ari mu rwobo rw'intare, yabanye n'abasaduraka mu itanura ry'umuriro, yaritaguye imisozi imbere ya Zerubabeli. Niko yaduhamagaye tuzaguma tuyikorere, n'Imana yisanyije gukomera n'icyubahiro. Yabanye na Danieli ari mu rwobo rw'intare, yabanye n'abasaduraka mu itanura ry'umuriro, yaritaguye imisozi imbere ya Zerubabeli. Uko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo wakoze, cyangwa se ngo yibagirwe urukundo wagaragaje, niyo mpamvu izagutabara nugera mu bikomeye. Uko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo wakoze, cyangwa se ngo yibagirwe urukundo wagaragaje, niyo mpamvu izagutabara nugera mu bikomeye. Uko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe ibyo wakoze, cyangwa se ngo yibagirwe urukundo wagaragaje, niyo mpamvu izagutabara nugera mu bikomeye. Ngo yibagirwe imirimo myiza twakoze, Imana ishimwe.
niba umuntu yazirikana icyo wamukoreye, Imana ntabwo ari itazirikana. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Kandi ubundi turimo twerekeza gusoza, dusabe bazane ibiseke byo gutura ituro ry'inyubako, n'ubundi twakira n'umushumba akomeza uyu mwanya duha n'amatangazo asabira n'umugisha abantu bagiye gukora umurimo w'Imana wo kubaka. Tugiye gukomeza dukora uyu murimo mwiza wo gutanga amafaranga yo kubaka urusengero. Muri ino minsi ntago akazi kari karimo karakorwa kagaragaraga inyuma, ariko imbere hakozwemo ibintu byiza kandi n'inzugi zirimo zirarangira n'amadirishya, nubwo hakibura zimwe, ariko dukomeje gushimira abantu b'Imana bagiye bitanga amadirishya n'inzugi. Imana ibaha umugisha. N'abatanze amasima, Imana ibaha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Ubwo rero twakomeza dutanga n'amafaranga y'inyubako. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Abana, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Abana, Imana ibaha umugisha. Ibaha ubwenge bakuze, Imana babeho. Mwese murakoze. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha rwose. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha rwose. Imana ibaha umugisha. Abana murakoze. Imana ibaha umugisha. Imana ibahe umugisha. Aho mukuye Imana ihongere. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Reka dukoreshe na telefone. Bafite telefone kaba mufite umugisha wo kuba mufiteho amafaranga atari ayo gukemuza ibibazo dufite bitandukanye, ahubwo ukaba wagize umugisha ukaba ufiteho amafaranga. Reka tubibutse kode cyane abashyitsi, abasangwa bamajije kuyifata mu mutwe. Ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 0791 56. Kode tuyisubiremo: akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 0791 56, ugashyiraho umubare w'amafaranga yo kubaka inzu y'Imana. Namwe rero abakoresheje telefone murakoze cyane. Aho dukuye Imana ihongere kandi Imana duha umugisha twese. Amatangazo dufite none nasanzwe nuko tugira amateraniro 3, kandi irya mbere ritangira saa 1 igice, irya kabiri saa 3:45, irya gatatu saa 6. Uyu munsi ntago twabanye na korali Impanda, yafashe urugendo kuwa gatanu mu ijoro, iri ku Nkombo, iri kumwe na mwarimu Shem. Twakabaye turi kumwe nayo, ndetse na korali Betifage twakabaye twarajyanye, ariko bitewe n'impamvu ziri kugaragara muri no minsi ntago byabaye ngombwa, ariko twabahaye intashyo kandi bafite ibihe byiza. Kandi nanone uyu munsi twakabaye turi kumwe na mwarimu Claude, nawe yaherekeje korali Horeb, nayibarizwa aha ngaha. Umurimo w'Imana urimo urakorwa hirya no hino. Amateraniro rero yacu ni 3, kandi kuwa mbere tugira igicaniro cy'amasengesho, kuwa kabiri tugira amasengesho y'abagore atangira ku isaha ya saa 3, kuwa gatatu hazaterana zone ya Kimisange, kuwa kane ni igicaniro cy'amasengesho nanone, kuwa gatanu ijoro ry'impinduka dufite ubukwe. Kuri uyu wa kabiri ku itariki 4
ni kuwa 2 n'ebyiri dufitanye inama na mpuzabikorwa yose na komisiyo y'inyubako yose ndetse n'abadiyakoni bose n'abakora umurimo wa protokole bose n'amakomite y'amakorali n'abayoboye ibyumba n'abayoboye amazone. Turifuza ko hatazabaho gukererwa cyangwa gusiba. Buri muntu wese turamukeneye muri icyo kiganiro dufitanye kuwa 2 ku itariki 4 saa 12 z'umugoroba, kandi no ku mbuga twashyizeho iryo tangazo uzaryubahirize. Dufite imyenda yo guha abantu, twasabye ko muyizana, hari n'indi abandi baduhaye yo guha zone muri famiye nibo babate. Ubwo rero icyo gikorwa kigiye gukorerwa muri zone, bashyire ku rutonde abo bantu. Mu cyumweru gitaha tuzabahe iyo myenda kandi abayitanze Imana ibahe umugisha. Tubonereho umwanya wo gusaba abakristo b'itoro rya CGM mwese kubahiriza gahunda z'amazone, kuko ibikorwa byose niho bizajya bikorerwa, ndetse bitewe n'ibihe turi kubona uko bimeze. Mu cyumweru gitaha tuzashyiraho n'amateraniro ari online azajya akorwa abantu bavuye mu mirimo y'umugoroba, akabaho umwanya wo gukurikirana n'ijambo ry'Imana. Ibyo tuzabitangaza. Dusoje iri tangazo rya zone, turamenyesha abakristo bacu gukomeza gusengera igikorwa cy'inyubako. Turifuza ko iyi nyubako yakwihuta, kuko aha dusengera mu by'ukuri tuhafite igihe gitoya batubwiye, bitewe n'uko ahangaha mu bigaragara ntago iyi nyubako ari urusengero rwujuje ibisabwa nk'uko izindi nsengero zose zimeze. Ubwo rero niyo mpamvu dusabwa kuzuza vuba urusengero tukimuka tukava ahangaha. Kugira ngo bikunde nuko twongeramo imbaraga. Mu by'ukuri buri wese arakora uko ashoboye, ariko nukongeramo imbaraga n'inshuti zacu tukazibwira zikadutera inkunga. Dufite inyubako, iryo tangazo turi kuvugana ku igaburo rya twarabibabwiye, uzazemo bivugana namwe yuko dufite inyubako. Dufite rero igiterane cyateguwe na zone ya Gikondo tubarizwamo. Iki giterane kizatangira ku itariki 9, ni ku cyumweru, ndetse no kuwa mbere kizasozwa ku itariki 16. Uko bizagenda bikorwa tuzabibatangariza, ariko ku itariki 9 kizatangira, kandi kizatangira hariya Sodoma. Icyo giterane kirimo amatorero yo muri no zone yacu. Turasaba Kristo ko mwazakitabira. Ku cyumweru hagize ibihinduka twazababwira, kandi kubera iyo mpamvu ku itariki 5 ni ku itariki 5 kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoje impinduka, groupe z'abanyamasengesho zose zizasengera ahangaha, ndetse n'izizava muri aya matorero yandi. Ayo masengesho azatangira saa 3 z'ijoro. Ubwo rero abanyamasengesho babyumve, bazitabira iyo gahunda. Reka turange abageni basoje kwerekanwa, kuko ubukwe bwabo buri kuwa 6. Twishime Alexis tambuke aze ahangaha. Nishimwe Denise, ntekereza ko hari we adahari. Alex ari he? Alex ndabona adahari. Mu rya gatatu ni perezida wa korali Hermon, yagombaga kuza no muri iri teraniro, ariko mu musengera azagire ubukwe bwiza buzaba kuwa 6. Aha tuhafite undi mujeni witwa Mukeshimana Vincent, atambuke aze, ndetse n'umusheri we Betty. Burya nta bukwe bworoha bubaho, murabona ko bameze neza.
nibarebana ariko gake gake nubwo hashize imyaka ariko barimo bararebana bakabona ko mu by'ukuri aba babanaga ariko muri bya byemezo twafashe n'abantu bakabyifatira bafashe icyemezo cy'uko bagomba gukora ubukwe bwera. Burya hari imigisha abantu babura kubera ko batujuje ibisabwa. Baraza rero mu itorero tuvugana nabo ariko niwe mutanga uburenganzira kugira ngo ubukwe bukomeze. Nimuhindukire murebe n'aha ngaha. Muremera ubu bukwe? Murambura ibiganza. Vincent mufata ikiganza rero muragenda umutsindira gake gake ujye kwiyicarira. Buriya ntago byari byo neza. Ari umubyeyi waburanye n'umwana we mu iteraniro rya mbere kandi uwo mwana afite imyaka 7. Uwo mwana yitwa Mugisha Uwase Aline. Ubwo rero uwaba afite uwo mwana hafi yiwe yamutuzanira akabonana na mama we, ntago bari kumwe barimo baraburana. Ubwo kandi abona umwana ari hafi aha ngaha, dufashe mwese. Reka rero dushimire Imana duhaye ibihe byiza muri iri teraniro ryacu rya kabiri. Mumfashe dushimire Imana tuyikomera mu mashyi. Dushimiye amakorali yacu yose kandi dushimiye abakristo n'abashyitsi. Dushimiye uwayoboye gahunda n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Buri wese wabaye mu nzu y'Imana turamushimiye kandi turavuze ngo Imana imuhe umugisha. Reka mbasabe muhaguruke. Dusoza dutangiye ukwezi kwa 7. Mwamenye ko tugeze mu kwezi kwa 7. Ukwezi kwa 6 twari kurimo abadayimoni bafite imbaraga nyinshi cyane, ariko kubw'imbaraga z'Imana, Imana yabanye natwe. Rero reka dusabe Imana muri kuno kwezi kwa 7 dutangiye tuzabona imbaraga z'Imana ziri kumwe natwe, ndetse no muri iki cyumweru. Uku kwezi kwa 7 imigisha y'Imana izababeho. Amen. Uku kwezi kwa 7 Imana izabatsindire abadayimoni. Amen. Ibiduhiga Imana izabitsinde. Amen. Imana izaturwanira intambara tuzi nizo tutazi. Amen. Uku kwezi kwa 7 Imana izaduha marayika baduhagarare. Amen. Uku kwezi kwa 7 abacuruza bazacuruze kandi bazunguka. Amen. Uku kwezi kwa 7 abakorera abandi Imana izabane nabo. Amen. Uku kwezi kwa 7 abadafite imirimo Imana izabahe imibereho. Uku kwezi kwa 7 Imana izaduha umwuka wera. Amen. Uku kwezi kwa 7 Imana izaturinda impanuka. Amen. Uku kwezi kwa 7 amaboko y'Imana azatubeho. Amen. Uku kwezi kwa 7 imigisha y'Imana izadutwikira. Amen. Uku kwezi kwa 7 tuzabona ineza y'Imana. Haleluya. Uku kwezi kwa 7 tuzasurwe n'Imana. Haleluya. Uku kwezi kwa 7 tuzarengerwe n'Imana. Haleluya. Uku kwezi kwa 7 Imana izaduhindurira amateka. Amen. Uku kwezi kwa 7 Imana izaduha icyerekezo. Amen. Amen. Sabe mushumba Jean Jacques aze asenga Imana. Mana turagushimiye imigisha yose yatuwe bayumvise kandi ntiba amagambo ahubwo ikiganza cyawe nikiyisohoze bijye mu bikorwa kugira ngo Mwami natwe tuyinezererwe tuvuge icyubahiro cyawe tubwire abandi gukomera kwawe. Reka rero imigisha ibane n'abantu bawe ibomeho aho banyura hose, aho baba hose, hamwe n'imiryango yabo. Tuzasoza uku kwezi n'iki gice cya 2 cy'uyu mwaka turirimba intsinzi yawe tuvuga gukomera kwawe. Byose ni mu izina rya Yesu tubisabye. Amen.